This is a playground, bro? You always say no playground? मीठी मीठी बात में ऐसा लगता मुझे तरम तरम भीगी भीगी रात में मीठी मीठी बात में ऐसा लगता मुझे तरम तरम मकई वाली तरम तरम Let's please give them a big round of applause one more time for this beautiful family. अनि श्रीषाको मम्मी हजुरलाई श्रीषाको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? छोराको जन्मदिन होइन सरी उहाँको वर्तमानको सेलिब्रेसन छ यहाँहरूलाई स्वागत छ इन्जोय गर्नु होला फुल अन प्लिज डान्स गर्नु होला खाना रमाइलो सबै थोक अवेलेबल छ प्लिज टेक योर टाइम इन्जोय द मोमेन्ट थ्याङ्क यू अनि श्रीषाको दिदी हजुरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल सबैजना आइदिनु भयो धेरै धेरै खुसी छौँ हामी अनि आज हाम्रो बाबुको वर्तमान सो मैले चाहिँ बाबुलाई भाइटिका लगाएको अलमोस्ट 13 इयर्स भयो होइन अनि ठुलोलाई लगाएको त अलमोस्ट 15 इयर्स सो आइ एम सो ह्याप्पी टु बी पार्ट अफ दिस फ्यामिली एन्ड हजुरहरू सबैजना आइदिनु भयो रमाइलो गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान I didn't prepare a script for this, but I'm just gonna speak from my heart. Shrisa, you are my best friend. Thank you for coming into my life. You mean everything to me. I change your diapers too. I hear you cry every day, even today.
Even if I tease you or I make you upset, just know deep down, I'll always love you. I'll always be by your side, right? I used to hold you in my tiny arms, but now you're even taller than me, and you're gonna continue to grow, and I hope you grow as a person too. Thank you for making the whole family smile. Thank you for showing us your talents. You play so many instruments, you know how to dance, you know how to do everything, you play sports, and as you become into a grown man, I hope you follow your passions, even if Mamu Baba says you have to be a doctor, engineer, whatever it is. If that's what you want to do, you can do that for the money, but just in the end, follow your heart, do what makes you happy. Thank you. आज यस पार्टीमा आउनुभएका सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र एभ्रीबडी इन्जोय गर्नु होला थ्यांक यू Well, please, one more time, give them a big round of applause. Thank you so much for coming, and we're going to have our performances very, very soon. Woo! That's my brother! So please enjoy गर्नु होला अनि डिनर गर्नु होला ड्रिङ्क्सहरु गर्नु होला फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरुसँग गफगाफ गर्नु होला अनि हाम्रो फोटो सेसन पनि स्टार्ट हुन्छ सो हजुरहरुलाई फ्यामिली फोटो सेसन गर्न छ भने प्लिज यहाँ राइट साइडमा लाइन लगाइदिनुस् अनि थ्यांक यू सो मच
बसेर कमरैमा पटुकी कसेर मुसु मुसु हाँसेकी बसेर रुकुमै कोठा रुकुमै कोठा रुकुमै कोठा रुकुमै कोठा रुकुमै कोठा आँखा नि राम्रै हो मन पर्ने ओठा ए आँखा नि राम्रै हो मन पर्ने
है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई टेंशन बोले हम सारी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बजानी कर ले गंगा पूड़ियां Thank you so much, Sarmila Di, for your beautiful performance. जीवन काटुला